Lijep pozdrav svima, dobrodošli na Balkan Vod kanal. Danas sam odlučio malo drukčiji video, znači nećemo ulaziti u borbe, u bitke, nego malo da vidite kako izgleda World of Tanks u vrijeme prazničkog okružja. Evo, tu je okićeno, borovi, bor je tu. Stiže Božić, Nova godina, svake godine vod to malo promijeni. Znači nije obična klasična garaža, nego je malo u duhu Božića i Nove godine. Znači ove godine je malo drukčije nego prošle, ne malo nego dosta, evo, ićemo odmah. Tu imamo evo, razina prazničnog atmosfere je 10, to sam ja već sve ispunio, popunio, došao do razine 10, inače se ide od 1 do 10, idemo u voljeno naselje. Evo, tako sam ga ja nazvao, vi možete nazvati kako hoćete, oni koji već igraju, već znaju kako to ide, a sada vide oni, recimo, koji to nisu još počeli, ali rijetko ko nije ko igra vod, ali evo, čisto da vidite malo kako to izgleda. Znači ja sam to nazvao voljeno naselje, idemo na pregled sela i to tako izgleda, evo, znači imamo tu bor, stožer i tako. Idemo redom. Prvo idemo na božićno drvce. Znači božićno drvce rade se razni zadaci i dobijaju se ukrasi za ukrašavanje. Znači može se promijeniti, recimo. Tako. Sad je ovaj bor na razini 5. Vidite gore tu, razina 5. Ovo. Onda tako imamo i sajam. Znači idemo od 1 do 5. I kad dođete do 5, sve, znači božićno drvce, sajam, instalacije, to sve onda zajedno bude razina 10. Znači imate instalacije tu, ono isto mijenjate, znači isti princip koji kod bora. Možete mijenjati ukrase razne koje zarađujete naravno zadacima. A da bi to sve mogli, morate prikupljati resurse. Evo resursi. Ja sam stavio na automatsko skupljanje resursa, zato je na 0. Znači imate kristali stijene, smaragd, jantar i željezo. Znači to skupljate, ima vremenski određeno, evo tu piše 200 resursa svakog tipa, a vaš će biti automatski prikupljeno za 17 sati, recimo. Znači on je meni automatski već prikupio. Sad ima ove godine i to da izaberete recimo nekog od prijatelja i onda vam i oni skupljaju, evo recimo tu je žuta zvjezdica, znači imam za sakupiti resurse od prijatelja, idemo na njegovo selo, na resurse, evo imamo svakog po 50 resursa, znači skupi resurse, evo ga, idemo natrag na prijatelja, još jednog imamo prijatelja recimo, kojeg vi izaberete, isto tako, znači isto skupljamo resurse. Sad tu vidite gore raspoloživo resursa koliko ima šta. Znači idemo natrag. Sad smo skupili nešto i pomoću tih resursa možemo dobijati razne nagrade. Znači ja sam do kraja već ispunio te resurse. Od prijatelja koje dobijam ide od 0 do 24.
I kad se skupljaju ti resursi, onda se ide recimo na terminal i dobijaju se ti tokeni. Ali ti tokeni se dobijaju, to sam zaboravio reći, vratit ćemo se nazad tu. Idemo natrag u Voljeno selo. Znači idemo na zadaci. To su Mila i Arni. Znači imamo Miline zadatke i Arnijeve zadatke. I onda ispunjavamo i dobijamo te tokene. Znači vidite, recimo tu ima nanesite štetu u neprijateljskim samohodnim topovima 5 puta i to. Znači kako ispunjavamo te zadatke, dobijemo te tokene i idemo na onaj terminal da bi dobijali nagradu. Evo recimo sad ćemo vidjeti šta imam ja od tokena. Evo ja imam dostupno 2 tokena. Znači mogu 2 puta kliknite na terminal i onda on vama neku nagradu da. To može biti svašta. Recimo čak i tenkić neki se može dobiti. Evo sad sam dobio veliki pribor za prvu pomoć 2 puta. Pošto imam još jedan token, idemo još jednom. Znači ovo malo drugčije nego inače što snimam, obično snimam bitke, a ovo malo da vidite kako izgleda. Znači praznično okruženje. Evo knjižica obuke za njemačku posadu. Ima tu još nekih stvari, recimo znači kako to sve ispunjavate, te radne zadatke, tako i upgradeate što bor, što sajam, što instalacije. Znači evo tu sad imamo recimo tu i psa jednog koje možete kupovati razne igričke i stvari. Malo ćemo ga podragati. Evo vidite, resursi primjeni topli jantar 50. Znači tu možete kupiti za pesa, ali to košta. Znači zlatnike trošite na to. Sad ja nisam još ništa kupovao, tako da ne znam kako značenje to ima. Jel ima kakve prednosti za igru, to ne znam. Eto, iskreno. Znači, to sam vam malo ukratko pokazao da vidite kako izgleda vod u vrijeme Božića, u vrijeme Adventa. Oni uvijek uvedu nešto tako novo, malo da promijene, da nije uvijek isto. Evo recimo ja danas imam sad zadatke koje moram ispuniti, nanijeti štetu, 5 vozila, zaraditi. I tako imate te zadatke, dobijate one tokene i pomoću tih tokena odete na terminal gdje dobijete razne nagrade. A kažem, te nagrade je random i šta vas potrefi. Može čak i tenkić neki, svašta nešto. Eto. Ove godine je drugčije, ove kutije se samo kupuju ove godine, prošle godine i onih prijašnjih godina moglo se zaraditi i u tim kutijama je bilo raznih nagrada. A danas je drugčije. Danas zarađujete tokene i tako dobijate razne nagrade. Eto, to je od mene danas, da malo vidite kako to izgleda. Hvala na gledanju. Želim vam svima sretan Božić i uspješnu novu godinu 2023. I želim vam sve najbolje. Lijep pozdrav svima.